Reč ima gospodin Igor Vojinović, izvolite. Dame i gospodo, kao što vidite, situacija je očajna i to u vrijeme Vaskršnjeg posta. Sa svih strana su napali na Srpsku pravoslavnu crkvu u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Ako malo prati situaciju može da vidi da i u nekim drugim eparhijama se nešto slično dešava. Iza toga kao da stoji neka ideja ekumenizma, da li neka ideja unije od strane rimskog pape, da se uništi Srpska pravoslavna crkva, da se napravi neka pravoslavna crkva Srbije, da se napravi neka Kosovska pravoslavna crkva, neka Crnogorska pravoslavna crkva, nekakva Hrvatska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva ili ko zna možda i Vojvođanska pravoslavna crkva. Čak i u medijima, i to u javnom medijskom servisu, državnom RTS-u, često može da čujemo patrijarh Srbije. Čak u medijima možemo da kažemo da je nekakav čovjek koji sebe se predstavlja za gradonačelnika Štrpca, da je on gradonačelnik Štrpca. Iako je izabran na nekim nelegalnim izborima u institucijama Hašima Tačija. Cilj svega ovoga što mi govorimo i našeg dolaska u Beograd, a i samog Narodnog pokreta otadžbina kome ja pripadam, je da javnost i srpski patrijarh čuju šta je istina, šta se stvarno dešava. Ne prolazi niti u javnost, niti do srpskog patrijarha istina šta se dešava na Kosovu i Metohiji, u samoj Raško-Prizrenskoj eparhiji. Niko ne govori da je dolje na dijelu trenutno jedna kaznena ekspedicija. Kaznena ekspedicija koja privodi ljude na isliđivanje i prijeti. Kaznena ekspedicija koja svakih nedelju dana sakuplja vjeroučitelje i sveštenike i određuje im na koji će način govoriti, na koji će način raditi. Sprema se uvođenje zapadnog obreda na prostorima Raško-Prizrenske eparhije. Iako sav vjerujući narod Raško-Prizrenske eparhije, iako čitavo sveštenstvo i svi monasi osim bratije u Visokim Dečanima podržavaju vladiku Artemija, ovo ne može da se čuje u javnosti. Osim toga, primjetno je da oni koji su protiv vladike Artemija žele saradnju sa Euleksom, žele saradnju sa Hašimom Tačijem, žele saradnju sa Europskom unijom, žele saradnju sa NATO paktom, žele saradnju sa opštim zlom. Narodni pokret otadžbina od prvog dana je na strani vladike Artemija zato što je na njegovoj strani Bog i istina. Zato što je on jedan tipični primjer kako treba da djeluje vladika Srpske pravoslavne crkve. Ako nekoga interesu neke finansijske malverzacije, nije problem to pronaći. Ali ne kod vladike Artemija, što oni dobro i znaju. Neka se malo potrude i naći će te ljudi. A ti ljudi su danas svi žestoki protivnici vladike Artemija. Osim toga, srpski narod i sam Narodni pokret otadžbina na Kosovu i Metohiji sve vrijeme lijepit će plakate u znak podrške vladike Artemije. Djelovaće na svaki mogući način da podrži vladiku Artemije. Srpski vjerujući narod na prostorima Kosova i Metohije, kada počnu da uvode inovacije rimskog pape u Srpske pravoslavne crkve, izaći će iz hramova. Jer to nisu privatni hramovi bilo koga vladike. To su hramovi ovog naroda i jedne jedine svete apostolske crkve. Ne može rimski papa preko svojih legata nama nametati ni uniju, ni ekumenizam. Kome se sviđa rimski papa, nikakav problem. Ima rimokatolička crkva, neka ide tamo, a nas neka ostavi na miru. Tako da situacija u samoj Raško-Prizrenskoj eparhiji nije uopšte onaka kako vam se prikazuje u medijima, kako većina javnosti govori. Niti se šta smirilo, niti je uveden red, niti je sve u redu. Nikad nije bila gora situacija u Raško-Prizrenskoj eparhiji nego što je sad i nikad nije bio veći haos. Neviđen nije strah. Jedan sveštenik koga ostali sveštenici, neću ga imenovati, zovu veliki inkvizitor, sa dvojicom ljudi ide po kućama i plaši ostale sveštenike. Privodi ljude na informativne razgovore, prijeti, dobija podršku od Kfora i Euleksa. Imamo straže Kfora ispred naših manastira i crkava. Od koga čuvaju to? Jel od nas? A prepuštaju arbanasima i njihovim terorističkim organizacijama Gazimestan, Kfor i okupacijna misija Euleks. A zato mogu doći u Gračanicu, mogu doći u Kosovsku Mitrovicu i da se postave da ne daju srpskom narodu da uđe tamo. I dobro bi bilo da se ispita ko je onaj čovjek koji se vidi na snimku,
koji je u plavoj zimskoj jakni, nalazi se ispred manastira Račanica i udara pesnicom u glavu srpskog kaluđera? Ko je on? Koje je njegovo ime, prezime? Koga je doveo tu i da snosi odgovornost za to? I ko je doveo ostale batinaše u civilu koji su tukli tu kaluđera? Ko su ti ljudi? Otkud su se odjednom pojavili u Gračanici? Ko su i danas što po Kosovu i Metohiji prijate? Koji privode vjerujući narod? Kad se to ispita, onda stvari mogu da budu u redu i zamolili smo našeg patrijarha, ako ikako moguće da Sveti arhijerejski sinod i sabor donesu odluku da se vlast vrati našem vladiki preosvećenom Artemiju. Naš vladika je Artemije, zamolili bi ih, ne dirajte ga.